ya kuinga kiumia ngatheti ni ya The Standard mweri ni Julai mwaka 2025. Karibu sana tumurike na tuone imbie gweta na mbere kini ngatheti cietu irukiriro na arua kini ngatheti ya The Standard karatasi ka mbere karakethagirwa ni kuga kwendia ngatheti mutegeri na karakande kwa ngono kathumbira tukatha tukicithoma cionthe rugono rwarwandikira njira enda zama irugono rwegi Wilson Airport nike ndege kira kithagirwo kinara ntere cha Nairobi tetebola ngata imantu jegi Wilson Airport niyo batariritia na kuga kwina nyomba cieteta na mbere na gwakwa nyomba izi niracetona gichonko skyscrapers nyomba inda jama nyomba iri kwerekana itebatare kwethira chigia kwa kwina keni kya ndege nonto bo gwatibwa ndege irachi kwethira chikiguja kire keni kike na inge guitia kwa irugono tukathoma karatasi ni gatuna na gatutano kuririkana kwena ngoroba cietete na mbere na gwakwa au akwina keni giki na no gwatibu bonene kire ndege baruga ticking time bomb ni ubogete u irugono tukarona karatasi ni gatuna kuririkana arito aba grade 10 barabaregeri gweta chukuru next year grade 10 crisis as a half of the schools miss learners kuririkana na ndari toba grade 9 barabedre toba kithura ira sibira bageta kana chukuru bageta bagitonya grade 10 aritoba babadurete chukuru inkai kuririkana kuna chukuru nkuruki ngiri 5 iri tedre kithuro ne aritoba ba irogono tukarona karatasi ne gatota ntatu tumanya ni chukuru ire kwizi itigite dhureto ne aritwa kuririkana chukuru akiri thuri ni chukuru ngirinya magana jare ja 50 kire chukuru ngiri 9 yes tukateka mantu zamu rugono rongo tukarona karatasi ne 11 irogono rwege communication authority ni urite kiuria kana bunge ni urite communication authority kiuria na neke borerie TV kagita na kare kwari na maandamano tariki 25 kiri mwaka mweri muthiru kwa izi ichongo no mutegere tukatha tumurika na aru kiri ngatheti yetu The Standard na mbetikere twithiro tugitonyaga imwe kwa imwe ndene ya ngatheti eze karatasi ne gatwire kiri ngatheti ya The Standard baruga ana barabachiari gategate ka mu Kenya na nkuruki muntu umite ndegoro chiome kana matuki barabetona gichunku refugee na nde barambera guchinda kesi na bakathira bakewa citizenship ya kwa Kenya koti nene ntuku yegoro ni rambera kwitirwa kirita mwerekere kiri thirikari gutigira ne kwa citizenship kana ne ko recognize ana barabachiari gategate ka a Kenya na refugee niba kugo u kuririkana kwena achiari kana ana bachiari gategate ka Kenya mu Kenya akaomba gweta agashiara mwana na mu refugee kana amatuki babo magande guruchiome ndeguru pengine rache na ndoa kana pa matuki tano ntoba gintu kingi na nde kuririkana ana barabachiari gategate ka Kenya na refugee baba ana baba koti ni rogere kinyabo baba tere gwetwa a Kenya by birth ni ukoti ragitere gamba reu ntuku yegoro kuringana na igambara ragitiro ntuku aramisi that is negoro ni Justice John Onyiego araugere ana baba batumba kuregero kwa Kenya no nto bachiariri na barererwa ndene kathetuga kanthiguru ya Kenya irabagota Kenyan Swell Nyarana ndi ararombere Anthony General Dorcas Oduor egotigera na gotegera amendment ya Kenya citizenship kire mwaka jumo twetete na gotigera ana baba bonde bachiari gategatega Kenya na refugee neba kwa recognized ta Kenya by birth kana citizens by birth kuririkana ndegoro ya Kenya na ndeni thirito iri na refugee baba ingi sana ndegoro ya Kenya ni thirito iri na refugee baba ingi sana kwa kagita ka miaka mingi mamilioni ja refugee ni bethirita bakiuma ndegoro ciao na bakeza ndegoro ya Kenya mamilioni ja refugee ni bakugaza karatasi ne gatwiri mwaka ne 1990 Kenya ni ombere kwejukia refugee baba ingi sana kuma ndegoro ya Somalia na ndegoro ya South Sudan baruga ale 1990 baraba inge bombera kumatoka ndegoro ichi chiyo itire irane ndegoro ya Somalia na Sudan na gutonya Kenya nonto bandwa ire chionekanaga ndene ndegoro yu antobaba batera munkanara ifo dagahali hagadera camps dahadab Garissa na bange kakuma refugee camp bombera kudura bagi kwa kuririkana Kenya bandu kuna refugees kuma nthiguru ya Congo na nthiguru ya Ethiopia kuringana na ngwataniro ya manthiguru jao baruga ati
percentage enene ya refugee baraba ndeguru ya Kenya abumete ndeguru ya Somalia. Ndeguru inge irachena refugee kere Kenya ni amona South Sudan. Okay, Somalia na 53%, ibo refugees bari Kenya. South Sudan 25%, Congo 10%, Ethiopia 5.6% bauba refugee. Inyas Rwanda, Eritrea, Uganda, Burundi baubanza kulirekana ko na refugee bakuma ndeguru yichonde barabe direta bakematokera ndeguru ya Kenya. Irugo no karona karatasi negatwere araba kone na ndia ana baraba chi ali katika teka refugee na Kenya na ndeba kamba gozora bagete kirwo gutweka Kenya by birth na bakaye wa citizenship. Ke karatasi ne ko gatwere mutageri kire karatasi ko gatwere kire kadeti the standard aja ndegoro baruga rwangiro polisi iruro tongerete kire nkukumo rwangiro polisi National Police Service baruga ko kagita kange nande ibedireto bakitaro na kojuke gikombe tarwangiro warotongerete kire nkukumo aja ndegoro ne Kenya. Kulingana na ripoti irakeriwe ne Transparency International area nione nie kuma kire polisi rwangi rogambithane kana judiciary amwe na ministry ya miunda kana Ministry of Lands ichio chithingatirite kire manto jegie nkukumo kana corruption. Polisi ne babajokite 72% na gutongeria kire ndwangi chionda ndegoro ne baraba kojukia nkukumo enene ko polisi babatongerete kire kojukia bribery kana corruption. Bathingatero judiciary bathingatero land services kire manto jegie kojukia bribes kana nkukumo. Iriboti rekite na kurekerwa kire ndwangi irachithiritwo chigitongere muno kire manto jegie corruption kana kujukia nkukumo hizi. Kumanya manzo ngoroki irugo no karatasi negatwiri karatasi negatutatu kire ngadeti eja the standard karatasi negatutatu kwina mwakuru uramanyekana ta Phoebe Asio ari mwakuru wa mbere gutweka mujumbe nara mono nteretie lugo narombere guta uturo bwawe veteran politician na ora ari mujumbe wa Karachuonyo au Kabere Phoebe Omuga Asio na tete uturo. Asio arambere gukua ntuku yegoro ari sibitari mwana ari anterecha North Carolina na ari andegorone ya America na ara kwirana miaka 93. Kulingana na mwana wa witikene ta Caesar Asio arugere mokorozo kumenyekana ta Phoebe Asio ara kwire non to stroke na ara kwira kagitana karara iteta kuriongera ana bawe baraba karagana ndegoro chiome kana ndegoro ya America. Asio akarikana to ari mujumbe wa mbere wa Karachuonyo 1980 no ari the first elected MP wa Karachuonyo 1980 naomba gukaramonka 1983 kagitana kala parliament yombere kwa undissolved. Nyumene na ombere kuthurwa kaire 1992 na tigiti ya Ford Kenya na aomba gukaragitene kiute kya mujumbe monka 1997. Nyana ndia tongere kathumba bare atongere bakumantereche oma beta Governor Gladys Wanga bonekene gutariria mwakorozo bakiugani mwakoro ombere kujukia utongeria kagita na karia ekoro bakiraga kwithira bagitonya kire utongera bo siasa nombere kwithira gitonyithia kagita na karia ekoro baraba inge bakira gutonya kire itebia siasa lakini we mwakorozo Phoebe Asio noe watonyere kire siasa ta mwakoro wa mbere namba kwithira akithura ta mujumbe kuma 1980 kona arari kire gututiga karatasi ne gatutatu niyo kona rugono ru na mbite yo kamiono au kire karatasi no ko gatutatu mutegeri cibitari ya Kenyatta National Hospital ikurire kana nde iri na thina oi ingi otere ari nyo Kenyatta National Hospital niyo nikenya nde kumira kaire na gutarirwa na bobo nyuma ya mwazi omwe kwirikana akwirite ndene cibitari hizi kana oragwi mwaji omwe arethikiru oragwi ire guto brutally murdered ndene ya wandi hizi kintu kinana ndiko na biore bibi inge biegi ukaria hapo aje barabara wandine ndene cibitari ya Kenyatta ne kare kwerekana dire umire ntuko yegoro that is Thursday ndene ya ward 7B kare ari kwerekana ni the same na kare ari umire February are kinya mtonge oragiru ondoine ya cibitari hizi na mtoto oragi nyuma yako gitwa nkingo nandikirikana kiki gikuo kia biere kia mwaji kuragwa ndene cibitari Kenyatta National Hospital na kuragwa kuku kurithithio kire wandi ije gwitwa ward 7B no tunyoro oragirwe February
oragirwo wandi izi ward 7B no oragirwo egoro aroragirwo nyawo wandi ne gwetwa ward 7B ni makareka jatete na mbere na kuthingatirwa ikenda gukamenyekana kaumo kajo ni kariko lakini kumanya manto nkoroki ikaratasi ne kauga tuthatu kirenkathiti ya The Standard ni okomba kwithirwa ukimenyaga kile karatasi gatona na karatasi gatutano imanto jegi Wilson Airport inkuthomere kidogo au kabere imanto jegi Wilson Airport. Wilson Airport in jeopardy as high-rise floods a crowd flight path. Kurerekana kule na ogwati bobo nene kire ndege chionde itumaira kieni kia ndege kia Wilson. Na bobo nyuma kurerekana kule nyomba kule na antoba kwa nyomba indaja mam skycrapers akuina kieni giki giuta tena watho. Na nande ndege gukinyoka na gwitia kurerekana kule na ogwati bobo nene. Kurerekana nande piloti kana aitithia bandege ibo kurukira kagita gakomo mono baraba go approach ile gwetwa runway 32 na ara southeastern na northwestern strip kurerekana ibo gukurukira kagita gakomo no ntuba nyomba ira kirombere kuthura kigiakwa akuye na Wilson Airport na nyomba iri kigita tena watho na ninda azama ko baruga tha inginya ndege chingangana kuthiuruka nikenda bateka aringe nyomba ici kwena omwe ugete ogwa bobura bunene ni kuringa nyomba izi kagita na kara kuri na ndume kana bari na poor visibility ozo i pilot omwe uro requested anonymity kana te kwandere tore arirua kwena pilot yonge unaanza aruga bafosa wa kumanuva around the building kuthiuruka building yone kenda bateka ndikenda bomba kulande ndene kiani kiki na ndiko rekana kireke ni kiki kiandege kia Wilson kuna nyomba chiko kwa kuina kyo na ni ogwati bobo nene sana ngathite ya The Standard baruga bethite ochunkoni na bagotara nyomba yu ira chikurekana chiaki yuta teno watho ingoroba ithandatu ngoroba ithandatu ira chiaki kirera ito flight path motageri ni raini ira ndege batare gutumira nikenda ikomba kuthira ikegwa kireke ni kia ndege kwa flight path kuririkana mbere flight path yu gwa kinyomba 6 na ni ogwati bobo nene nontone flight path ire tumairwa ni ndege kagita na karachi kwenda iko kinyoka ndigoro kirikene kyo kia Wilson Airport na nde contractor barabete na mbere na gwaka nyomba izi kuririkana kinyabo bate kugawo mano lakini report chiriuga ene nyomba izi bakaretwe bonene sana bakari tobona sana ni mtu munene mtu nene sana na kuririkana imuntu powerful kuma nare northeastern Kenya no kareti antu baba ikuringana na kaditi izi kwa ukona karatasi ne gatona urena ndai ithia bandege pilot bagwa ne wati bobo nene na baruga mantu jage to ntuko inkaichieje tako kadura kore na sara inene sana ya ndege no ntuba nyomba ira chionekene gweta na mbere na gwakwa gyuta tena watho na ingi gyaka waki barabara ira ndege tumaira kana flight path ya ndege ndene keni kiu kia Wilson irogono karona karatasi ne kaugatona na nkurikanie ke karatasi gatutano ibatariretie ore Wilson Airport yambiririe ke karatasi gatutano batwandikire tarugono ruwegie inari to Wilson Airport reumire baruga Wilson Airport yambiririe egita sana na yambiririe mwakuru kumenyekana ta Florence Care Wilson kagita na kawa kemeambiria ari na miaka 49 na ameambiria kagita na karamo kuru wawe waizikene ta Major William Herbert Wilson akwire 1928 kwa Wilson Airport yambiru 1928 kurerekana antapapa bo baire bambere kumandikuro ira bakaraga na beja Kenya nyuma ya World War 1 ndo ira kimandikuro ya mbere World War 1 iro bathamire Kenya bakuthamira Kenya mukuru wawe na ombera kwithirwa gitoturo bo kana akua na nyumene mokorojo na ndi ati wawenka au niko kurekana atumire 50,000 pounds mbecha idana arena chio na no ambiririe na agora ndege mbere airita na kuitithia na andika kinya pilot bangi 1930 na ero baruga kwa pilot na andika anto bangi na au no Wilson yaumire kuririkana mantu ijetere mbere lakini 1962 ndegoro ya Kenya na ande ni augereka italiet keni kekirie ndege ta Wilson Airport yageta Wilson Airport nikenda kurikana mwambiriria wakyo irugono karona karatasi ne gatutano
rwegie ola Wilson Airport yombere kwithirwa ikiambirwa. Alright, tukirekagiria mantu tege katheti eze kuririkana nande kuri na ogwa bobo nene nonto arita mangirende nani ibaregete kuthura imwe che cukuru irugano karone karatasi na gatutantatu nkorukie cukuru ngiri 5 ichithere tachigitigwa ome chitethuri kinyane murito kinyomwe baruga 5000 institutions were not selected by a single student kiri bara ditabara bete ngiri 10 kile cukuru ngiri kenda 9750 schools ire listed for selection ke aritabara bagatonya senior school 5000 chiete completely ignored igintu kana ndike kurukana ni ogwatibu bunene kana ministry ikithomo iruga nandi ikubatera kutho kuna national crisis na bakathara baikarande gorone kenda bakamenya ura cukuru wingi chikethirwa chikifixwa cukuru iwi itigere cukuru ngiri 5 itithuriritwe muntu kinya omwe kwa uni ukethirwa ukionaga karatasi ne kauga tutantatu karatasi ne gatutantatu ni okomba kwethirwa ukionaga kiri mantu jaujegie mantu ja cukuru ministry kithomo ni ugeta nande bakethira bagichwaga ntaira ya gutigira ni bakwika ana baba batigere kana cukuru itigere ngiri 5 ni chiguchura kinya muntu urogeta na mbere kana arito bara bageta na mbere na gwikura ndane cukuru izi Muthia John Katheti ya The Daily Nation ni atena ndithirikari na gukurukira Communication Authority ni boretwe ni mbunge ni kiborerie TV ireto live broadcast kagita ni kama andamano ja June tariki 25 kuringana na Public Investment Committee on Social Services Administration and Agriculture oranimo otongere tuene saboti MP Caleb Amishi ibarombera kugutuma byore birito kire Communication Authority Director General David Mogonyi na kumwira na kubera Quality TV no gutumenze gorwe Kenya getanto athuku nkuruki mono kagita na kara twetete kiri kithurano gya 2027 irugono karona karatasi nege 11 mbetekeria nkumurikira mantu reja karinda ene ngatheti ya The Daily Nation na yo mutegeri mbetekeria nkumurikira ngatheti na The Daily Nation 6 counties get bulk of 3.7 trillion devolution cash karatasi ne gatona gatutano kuririkana kwina county na ndichi ambirite kunengora mongana jwa mbesha Nairobi county Kiambu Turkana Nakuru Kakamega na Mombasa ichorekana kuretura mongana jwa mbeta tutonyere ngatheti karatasi ne kambere karatasi ne gatwire ndene ngatheti ya The Daily Nation irugono rwegie Phoebe Asio orankwere na rate oturo bwawe ntuku yegoro na ari mwakuru umwe wa ekoro bambere kwithirwa akiyethurwa ta mujumbe miaka ene 1980 irugono rankuthomera ke The Standard wenda kuruthoma ke Daily Nation ukarona karatasi ne gatwire irotariritie muturire jwawe na mantu zange kathumba rate oturo bwawe ari narantere che South Carolina ndigoro ya America kan ndigoro naragweto United States of America kire karatasi getoga tudatu breakthrough malaria drug offers hope for infants kwena nchanchamo ezereti ya gutigeria ne kurigeria murimo jorwage kire twana tutu nini karatasi gatwire katutatu gandene Daily Nation gakaugatire achiari ndigoroni ya Kenya na nde batethirwa bareno ogwa na gutega na baba kiajo ni murimo jorwage nikira gukurikana na nde chemistry kana athoji kuma nthigoro Sweden kana Swedish batomere tena kuuga kwina nchanchamo gwitwa Cotem baby iria ne kurikana igatethaia kurigeria murimo ja mukingo kire twana tokenke turaturi na nthigoro ya kiro 4.5 nikenda kurigeria murimo ja mukingo murimo ja murwagi jurajo kene gweta na mbere na kuthangikia twana tutu nini breakthrough eze takagita na kara gukwirikana ndene nthiguru ya Kenya family ra nyingi ni chonekene kuthangiko ni rwagi ara gukwirikana gichunche ke 60 ikiri akariba Kenya bare ke riski ya kwajo kiri murimo jojo rwagi kwena county Kakamega Migori iri kwirikana twana tutu ni ndene county izi ibete tanambere na gototuro bwao nyuma ya kwajwa ni murimo rwagi nande nonto nchancha mweze nejete iririkane gatethia sana twana toto kenke
tutikwamba kwithira tugikua tugitoturo bo kana tukithangikua ni murimo juju rugono karona karatasi ni kau gatuthatu ndene nkathiti izi ya The Daily Nation. County ithanthatu kwina ichujukitie ugaibo bunene bwa mbecha cia devolution. 6 counties take Lions share of devolution cash. County ithanthatu ichujukajukia nkurukie kuota ya mbecha ile chombeta kwethirwa chikiga Roma County kathumba jande ndi gurumbe chire cha devolution. Kulingana na Parliamentary Budget Office PBU, county ira chombeta kwethirwa chigitongeri Nairobi, Kiambu, Turkana, Nakuru, Kakamega na Mombasa. Icho chikajukia kigena kira kinene buru. Yes. Ngategera aza revenue sharing formula ire tumiretwa aza revenue